Jun ni somni paruk sang ni somni pangani ngani ani a bazar thlir tu te chi bai ule Israel le Iran chu ni som pani anin do nuwa an top le tari a kan sai photo angin in do hi tu tan ma hlok lova boxing ang dewani a achak jok poin an tuar ve viau zel thawani Israel le Iran te poin ni som pani in dawon ne wanga an poisa sen soza dan chut meka atlem lo khop mai Israel hian an che vela mi ten do thin dan angin tunrum in do po hi danglam le hle a saka zakwa somruk pasaria Israel le Arab ram te in do kha niruk in do 6-day war ti ania saka zakwa somsari pathum khan yom kippur war an nei le a jun ni som pathum le ni som ni pali inkar ni som pani chung in do po hi han ngai toila Israel nam som pani le prophet Muhammad an noya sia imam som pani 12 versia tene na in zat chi boka adang lam le hle ani inka hai nei in do chuan cholta a mase American intelligence te chuan Israel le Iran hian la in do chun zom zel an rin thu an soya US President Donald Trump an Iran nuclear mun an sop chevek ti soima se Iran uranium thlit phim sa chelo ni na lang tata chumai ba ka mithiam te chuan Iran nuclear mun hi chewak lawin an hretat bokani soitongin ni som pani anin do chung khan hengram pani te hian na satakin an tuar ve ve a ram pani nan tor mai pi alama khovel sum don na sang sangin tuar boka indawa zawchia indona wanga sum hlo an chiar tana ni som pani indo kha engzat man nge ti hi mi ngai venania in soi ve don te ang King's College London and Director of Mina Analytica Associate Professor Andreas Craig Chuan ni som pani chung in do khan Iran ram hun tina chian na thlen hi nang lo ma se rampuma na satakin chian na thlen vekani ati Iran hiram upale hausani ma se kumsom tam tak khothang ram ten an hrek to ania Israel hiana be ma sa jok boka atur na sa jok po anni tareng ani TRT World in an komna defense expert Craig Chuan Iran hian ni som pani in do chung khan US dollar tluk leding on som ni palia tanga som thum panga vela hlo ni in a chuta hei Iran ram GDP tu ra chut dollar tluk leding on zathum somria ta tangin za paruk point pathuma tanga pakwa point pani la ya tling US le Israel in an boma wangin Iran nuclear mun te chu na satakina chia an oil thon chu na satakina ta hniam boka an sipai mun sang le civil mun poimo te po chena sa hlea indo zo tu ka tangin in siam that nan tran nga la thil nok le chian nga hle ani Islamabad om Iranian affairs expert Ayman Jamil Chuan Iran ram sum le pai mai ba ka khotlang nun ho na thlengin he indo na hian chiat na sataka thlena an chung ril chakna le nge na po na sataka soi thia ina oma he hi chona hong rei khopang ati Israel chon in daukar khanna khan Iran beinan le invenan US dollar tluk le ding on nga vela manga nitin dollar makta doi zasari somni panga vela mangzia angania Iran ka nan nitin dollar makta doi zanga somko pathum le invenna lamatan dollar makta doi za somthum pani vela mang thin angin chutani Israel Air Defense System chuan vor Iron Dome le adang te kha Iran missile le drone laka invenna nan mangna sa hlea Iran beina lo dang chat tura Air Defense System atangan ka chuaringot kha nitin dollar makta doi so matanga makta doi zani vel ni in The Wall Street Journal chuan an soya ni som pani chungan man turu dan tur chu pui takani thakat in do tling se chuan Israel hian invenna nan man ringot po dollar tluk leding on som pani apel dai don ni in Aron Institute for Economic Policy chuan an soyani Craig chuan Israel hi a hausak zoka wangin Iran ai chuan an tur nep deuh tura ngaya chuti chung chuan ni som pani in do chung khan dollar tluk leding on som pakhat point panga tanga tluk leding on som pasari point pariat vel mang turina chuta chu Israel GDP dollar tluk leding on zanga somlia tangin za pathum velani heng sum le pai kan soite hi sipai laman mante anin le lo le mun poimo chiate le Iran missile zali chuang lo ka thak na nan man te chut tel vekania hei ba ka hian Israel ramina torna hi chut phak ba kana sa ni ve thowa an rama high tech sector in indawa wanga an napa ngayan tho theilo man ringot po aturu lutuk tata heng sector te hi Israel GDP za somruk pali vel zet tho tu an ni wangin Israel torna hi man chut phak ruala ni lo atiani indawa wangin Israel rama hian ni som pani chung sum don na kalpui thei ani lova
an sum hu na lian thlona thlok theilowa agriculture le construction na nathok tu de chol man zong te sarkar in project lian thona na suma man ni som pani chung chol sana ni ringot po hian hun rei taka hong ngei don ani atibok Israel ram hi a chevela mi tene nan in doreng awangin Israel mi ni si ramdang mi ni na nei kopte chuan an chua san na sa hlea Iran in missile manga ka wang khan indo zo nuwa po Israel rama om ramdang mi ni na nei tel te chuan Israel ram an chua san ngei turang ai ani a hei hi engchenin nge Israel ram hian torang ti po indo na mana hian chut telangai dona atam tham fuang Israel ram Central Bureau of Statistics chuan ni kum chung khan Israel ram atanga pem chuang mi singriat chuang an om man tia kum sang kha zakwa somli pariata Israel ram piana tangin kum khat chunga Israel pem chua san an tamber tumani anti hei mai hian ilawa tuntum in daukar khatna khan Israel mi sing khat aya tam chu an chen na tanga thiar chuan nia in dau chung zonga chen na in chua san le an chen na in chia mi sing thum sang ruk chuang in jang na dom nan dil mek ni in Israel Tax Authority de chuan an soya hei po hi dollar makta duai fe sen na tura ni nge yang hei ba ka hian sarkar budget don to sa chu indona wang hian an in dai lo na sat dona wangin siam thatangai dona Israel Finance Ministry chuan ramven himna lama man tur dollar makta duai zariat somnga pasari an dil bel dona hrisel na zirna le khotlang ma mo thilam han turin dollar makta duai zani vel an ma mo bel don boka Israel sarkar chuan an ramatanga sum chua ka tamlu duk lo nan an mi le sa te chu tu na hian an ramjin chua san an khabri top mai ni in TRT Global chuan an tar langa hetianga Israel sarkar malang na hian soisela hlo hle ni in an soibok hetianga sum le pa ya an hlo atluk le ding on telan chiar mek lai hian Israel ral thuam in Gaza Lebanon le Israel a civil mi tam takati hluma wangin khovel mun sang sanga Israel dem na oka tama tunma Israel tan thin te po in Israel an dem chhotana hei hian Israel hmaya tibal viawa asum le pai zong in hei hian engtin chiang eng hawang ti chu soithei niri lo ma se hun local le tura sum don na sang abik takin tourism lam sum don na te chuan a thalo zong in honga nei nge in arin oma khovelin Netanyahu sarkar dem na le ramdang mi hlopa tha re lawan ngai na po tunma zong ai na sang chho bokani heti la hian US po he in do na hian an tel ve wangin anin do man hi chut sak ve an ngaya Trama sarkar in Operation Midnight Hammer buanga Iran nuclear munten bomna khan dollar tluk le ding on ni velan mang turin chutania US economy hi dollar trillion somni pariat vel zetani wangin US tan tluk le ding on ni chu eng thamma ni lo thung US yan Iran nuclear mun pathum Fordo Natan le Isfahan beinan khan thlona za somni panga vel zet amanga bunker busting bomb som chuang le tomahawk missile te man ba ka Iran in an airbase an ka ana missile lo ka thak nan interceptor an kap chuak nual bokani Israel le Iran ni som pani an in do chung khan khovel sum don na abik takin energy market chuan na sa takin natuara Iran in Strait of Hormuz adan cha hlo wanga sumdong te hlo thon nei na hong chu thui takania insurance premium asanga longman manasanga oil thit fim lo manasanga na sa takin stock market at laboka longhmanga sumdong lianten an ni khat long din tir na man po atau hlea abik takin India China la Europe ramten sum tam tak an hlo ni in mithiam te chuan an soi Gulf rama boina hian khovel mun tin reng hong fai vekani bermaya thlona service thailo sang tel sum hlo te thlona thlok tura ti to kan sel le tak te ba ka an thlona kong ti dang lama wanga sum hlo te po chut chu sen ani lowa ni som pani chunga khovel pumin sum le pa ya hlo hi turu takani US intelligence report a chuan US in khovela bom thaber mangan chutwak nuwa po Iran nuclear mun te chu US president Trump soyang in a chelwa US bom hian an man ropoi mo te ti chelem lova thatam wak lawa chuan Iran hian an nuclear program chuan kalpui le theingal mai don ni in an soi thu CNN chuan an tar langa CNN hian US Department of Defense nuaya om Defense Intelligence Agency DIA report an tarlana hian Iran nuclear mun te chiat dan hi zirchian mek zelania tuna hriat thei china an man ropoi mo te chelem lo ti chu an thutluk na nia an zirchian na hian zo huna ngai dan dang om le thei an ti thowa chuti rol chuan US president Trump
an sop chevek anga soinen chuan US intelligence report hi ai nang tachi alawani DIA report a hian Iran in uranium a thlit fim to sa te chu ti chiat ani mi alawa chuba ka chuan uranium thlit fim nanan man centrifuge te po ala thaveka hei wang hian Iran nuclear program kalmek hi thatlem te ati khotlai ani chawa ti chiat veka ni lo ti talan ani thu CNN hian an ziaka hei hi White House tu puang tu Caroline Leavitt chuan changin CNN hian tu tenge an ni po hriat lo intelligence level niam lutuk te hnen atanga an thu hriat an chua adik lo hul hualani hei intelligence report dik lo hi President Trump ti ming chiata US fighter pilot Huaisen te soinep tumna ni KG singkhat le sangli velarit bom thlakin ati chiat thei om to khi chu mi zongjong in an hrevek atiani heti la hian Iran chuan US beina wang hian an nuclear hmun te chu nasatakin a chia ti an puang ve thunga Iran Foreign Ministry thu puang tu Ismail Baghai chuan kan nuclear hmun te chu nasatakin a chia ni atia engang taka chiange tiero a soilo thunga technical thilani wangin chu bak chu ka soi thiang lo atia US President in noi chiat vekani atia Iran poina chena sa antia USN thatulamina chevek lo anti thunga Iran nuclear hmunan bom hnu hian nuclear zungzam pu ruam lo ni in soyani boka heng thil te hi engtia han sui zom chi nge ti hi keini ang tan chuan hriat thiama har to khop mai daheka NATO samita chuan nimin khan NATO member ram te chuan NATO in an member ram te ven himna ta na suman tho khom thina kumsang ni somthum panga chuan an ram GDP atanga za panga tho tlin vek an tum thu lungrwal takin an poma chu mai ba ka chuan Russia President Vladimir Putin an huat ber mai NATO in ngana Washington Treaty article pangana in ziak ramdang in NATO member raman beina chu NATO beina anga in lungrwal takin ma ni ram chan ang mai in NATO member zongjong trangrol in beile turani ti chu an pomnon thu an puang non le ngat boka Russia tan chon ngai thla ka hreom ngotang ti achiang sa a nimin khan Russia Foreign Minister Sergei Lavrov chuan Turkmenistan Ministry of Foreign Affairs Noya Institute of International Relations Sajirlai le staff te ma thu soin khovel chiat rup hun tur kok tu sana hian zandar som panhia kok nai to hle a Russia chon he sana ban hi pole tumin thei to pa chuani atia indo pui pakhat na le panhi na ba ka chumi hnuwa khowela boina sang te hi atok zo taloem ni ti mai turin khothang ram hruai tu te nung chang hian indo wa chau et reng maya chiat rup na hi thlen lo nan Russia chon thei top kan chu zela chuti lai chon ram sang in kan hoi laman hoi ve tan mek boka US President Donald Trump sarkar hian kan hmalak na hi hre thiamin thil tak tak an ngai tu mek ni poina langa chu thil lomom takani atibok bazari lo thira wangin kan lome